Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Hennen kasngi ka khanreu tere ujemang, kinong tre jongka Meghalaya Energy Corporation Limited, kibaran hapo kshatri jongka MEECL Progressive Workers Union, kilami pajba banektor syakajaka trekam jongkatnan kabaran hapo lomjing syah Shillong, bandawa yikimat jingdawa jongki kiba kilabu akhmat ki head officer, jongka nikatnat penmi boarding kajela kabalasa teng mentala bon snam. Kikat to katni kimat jingdawa jongka nikakan hon kinong tre sngi ha Meghalaya Energy Corporation Limited kalong ban perskam no ikinong tre sngi kiblatrai bon snam ha kani kitnan nang ta ban petrikam no ikjing seo kabaranti ne kata kabaki ong equal pay for equal work. Nang ta kiwai pat kimar ki kentop ya kajing penmi thamai kidor jing seo shakinong tre sngi kajing ashuti kumju kapor ya kilong kami bakha khon ki batres ngi hakani katnan komba ashuti ki tukinong tre ki balas kham kakam bat kiwai de ki jingdawa kani kajing khi jongkinong tre sngi ki batrai bat ka Meghalaya Energy Corporation Limited kamshem lakot tang hakani kanong ba Shillong handrai la sakhi yakani wat harilom jantiaru hannen kasngi wat hakiwai ki banta jong jelaru la sakhi yakani kajing mi pajba kinong tre jongka MEECL ki balami halor ki ju ki jingdawa kumala penpau hakani kanong ba Shillong kani ke jekhi kalong ru akiwei de ki benta jong jela kom ka Klirian Tura West Khasi Hills bat kiwei de ki district bagi jawaban hang neru dawa bagi permit no ia kata notification ke dia bat ini kimat kecil kular bakila kular ban ai ini kumju halor golong regulations bagi equal pay equal work bah kum dia ada jinga dia bat maternity leave ru ke jikular ke bagi kular ini dia ban ki ai tang ru phosni maternity leave re ke sisa ki dia ban ai ru banai kum ka an baya dia bat maternity leave ka dia ru banai re ki ai ni tang Nriu Pelsni ke bamut ar benai. Daya kener ngila ai wa pancing sai ki ba ngila dawa ba ki deban ai nriu bena kum ba ai ki regular employee. Ada ka management ka IMCL kam response ya ke ngi ka sap mati la ra ben ai minta ka sngi ya ka notice to strike. Ba hadin khat sau sngi le na atiyau ngila ban long da jing sange trekam da ke seswak. Ngin pipa ya ke persa ya ke sap mati jaga management. Halor ni ke dawa Kaipat kabaki he jongka Meghalaya Energy Corporation Limited kidan ban ong halor kini kimat jingdawa jong kini ginong tres ngi layo roban yakren barki he jong kini katnat hannen hi kasngi. Since we have given them, they have react, so then we also have to again re-examine kalong kumno namar bang hapit in line with the other casual employees pat jongka state government ru kajuhi bahato ki yon em kini ki benefits ki bangi ai as far as we know hadu mentahi ditang mengi kini corporation ke ba la ai kini ki benefits ngatai pi la bandit let query li jing tip ro na ki wi ki corporation na ki board na no ki association ki INM kini ki benefit ki bangi la ai no te bat ka bade bat mane bat tu ka EPF ba ong mane EPF jongki ki ho ki ka jongki kum ki aspedi industrial act ba ngide ban ai ki ka EPF contribute ti nak management ru lalam so forward banjarap iki prospectively kemudian ni sekmat ya ke APF ke ba deban siu himaki aspek dia ke mungkin deban siu himaki naka jingyo ka jongki 4.5% baki contribute ni na management bagi contribute half of that ke 50-50 ten ring ni la sim ke decision ru ba prospectively ni sekmat ke bangi la bangi enroll te in extend iki ya ka ta ka APF dah kebai ada contribution napok kan corporation ni kim dan kenapa nung kata ke jingyo jongki napok ha minimum wages ke baki kiyo dan iya ke demand jongki ki om bari ban ai pat what ke area duduk sini baki join napok service ni join as special ti kata again will be a matter of an examine na nama ba ngilarai nang ni skema ban ai ki baki om ban ai with retrospective effect. They again they have to go to the management. No, nak menrai mengamaro ini ni dengan seperti itu. But they again has to go back to for the decision of the management. Tikini kiri benefits ki bangi ai ki halo ke crèche ki om hakki di benar ke crèche ki minta kelong itu. Kita apa itu government notification ru kita ngawat kita na government ke ika system na ke ika methodology ba ke government ka ada halor kini. Nang long in touch with social welfare ini keli lam nak ki kan. Or not, and which way this is being implemented? They kita ngikuaban, let's sing in examine based upon board root ada ladan pemerintah government, tinggi dengan dia kumju. The insurance scheme
lagi ni ke health insurance ma ki long as ki nong trade ki dan kam hi kata te kata ro ngila ong ki bangila putip ki ba we will follow the same pattern ke ba ki le ni ka government health insurance scheme MHIS bangi chitip te but we are still in touch with the counterpart for health department. How is the mode of implementation? We are still studying ya kata. Kumbak la implement maki we just want to know the nitty-gritty of that. Kaya kata ngin ro ngi haban. Le ban extend ni benefit nam ta ni ka shurubli.